Teker me kumam mete winyowa mano bedo Moses Jano Puonya nyimu kana tekere tuon me puro apany beragame wiya me ngame e bedo okono mede na nyimi chuo poyo neno apoyo udi benyo kuo motimo opoyo tie kumam nyai nyai naka ya me ber ko ngata tieneni cha nyingi. Okay, man, the bombo clarista man are representing the Babylon system. That were me murder them to this place. I myself, I call Big Wicked original perfecta hit and the legista in the new mix. Oli kere luoro, yeah. Bas, aona ando liaro yomoni kop moro iteko winyo bo tiekede man original Big Wicked in the building. Yeah. So, Mr. Big Wicked, sample na wera chiel kene mini nyobe chemo go nan ngata moro winyo uyamo kano di mit apata waka otanyi. Pinyi chibo chunyi ko mabalali kayaro to. Omina we balali kayaro to. Pinyo nye ko maki ko mabalali kayaro to. Awota we balali kayaro to. Himiego kenda miego mero wako nukuwa wa. Hijame medu tengi kere ngalo wa nono. Moi ko piri meri ngebe podi bino udo. Wegmono meri tete. Yeah, do remember when I was still young, my daddy used to teach me how to stay in this world. Oh, dolika ngebe chanti lobo. Kacha mayengani. Come on. Okay. That ya udo bayaro neno be udo kolabo me wero ibe remix merike. Mani winyo. So ateke no kuma Maria modokon kede jaka itama maro ada wer mere ikome idi ngeo kitanga maro kede wero pikaudo anga keto i TikTok kanini twero wache bebenyo. So Big Wicked, jogo bedo bura oneni sana gipenya bedo Big Wicked tetuai amano dia tuko wera me mami winyo kita were kede so duong mere be lia bera gege na me winyo wera winye naka so anga mito ini yama ne fans ni itot kede fans uyamo kano megi apat yam nega yama kop moro kene kara do poiga poa ya fans na dede amaru dokate kede gen kede nyima lach me pod bedo kede umede timo wera becho piru. So anga bedano Big Wigo me yai ye beju wanongolin so be benjing alo akuno okay opoyo sana Donando were ni nogoro udituai otongwani we achiel odonka were go tie otadekwe kanyapen Nando so were go tie kabera maido DJ box kede kachecho kala kigo kapel alwa apopoko gikabedera to opoyo Medwi mano apart mege oro kete uyamo me Kumam Gallery. Don't forget to subscribe to Kumam Gallery YouTube channel. Adikoda na biudo wera now sampling. Opoyo no sana.